Saya namanya Dik Selentem. Adik namanya siapa? Nama saya Lucy Brahman. Adik Iya, nyampe jam berapa, Dek? saya tadi nyampe jam 8. Alah, Mbak Lucy nyampe sini jam berapa, cantik? Saya nyampe jam 7:30. Alah, adik Iya, tadi makan apa, Dek? saya tadi makan sate. Alah, enak. Mbak Lucy tadi makan apa, cantik? Saya tadi makan bakso. Alah, Cacil. adik Iya, Cak. sini sama siapa, Dek? Saya ke sini sama rombongan. Alah, Mbak Lucy ke sini sama siapa, Mbak Lucy sisi? Saya tadi ke sini sama rombongan. Alah. Wah! Nesu. Nyapa ngeket-ngeket Nesu. Lah kancane ning pinggir ora dilewati tok ora ditakoni. Ya yo Tapi yo gak ngeget-ngeget. ya posisi. Ganti ke posisi. Innallaha ma'asobi. Sabiri. Oh, sabar kekasih Gusti. Ben ditakoni. Contoh kali bapak-bapak pejabat kae. Ganti posisi. Siap-siap. Gini. Nah. Mbak Lucy gini. Mbak Lucy asli dari mana, Mbak Lucy? Aku Dek asli Ponorogo. Alah, Selentem. Iya, apa udah punya Istiramu, istri? Dek Selentem. Alhamdulillah sudah punya satu. Alah, Mbak Liti, kamu jalan. Apa? Ora krungu. Ono apa jaluk ngenekan? Budak kok iso njaluk. Sing mburi mah. Iki lho, Contohnya kayak Contoh aku krungu kok kene kok. Pak Alek punya kambing berapa? Pak Alek. Saya punya kambing 3. Loh, Pak Alex ini kono mireng kok. Mbak Lucy, apa punya sapi, Mbak? Emas percel sapiku 5. Alah, adik Selentem. Apa punya kerbau, Dek Selentem? Alhamdulillah saya punya 2 Anjing. anjing matamu. Apa kowe nesu? Arep takon. Piye? Arep ditakoni. Arep Ditakoni ngarepe wis anjing sik lho. Maksudnya anjingmu berapa? Ngono lho. Kayak tambah ono. Wis nesu. Nek kowe kene ngomah duwe anjing piro Oh, iya nesu lho kowe. Terus kowe Ayo. Jente kok kowe wis. Amin takok. Ya, Piye mau takon? Yo nganggo nada. Iso nada. Mbak Lucy. Nah. tak Makan apa Mbak Lucy? Aku tadi makan sate. mau bakso Cak Selentem. Iya. Tadi makan apa? Bakso. Tadi aku juga makan sate. Asik. Pak Alek tadi makan apa Pak Alek? Tadi aku makan sate. Jelas kabeh to. Mas Percil. Aku juga entek 5 tusuk. Nah, Sate. krungu lah. Cerdas. Mas Percil. Tok. Tadi aku dari Madiun Loh, rumahnya Pak. krungu lah, Pak. Bener iki jawabane. Besok tanggal. Apa kok malah awakmu nesu neh? Kowe Kowe nesu pindho aku ora jelas apa gak omong ae. Ora jelas piye wong Ya, tapi Jelas. Iki pinter percel iku duwe keistimewaan apa ngartikan bahasa hewan iki. Nah, Ngerti. bisa jalan aku kirik apa piye kok iso ngerti bahasa hewan. Sembarang bahasa iso. Selendro iso wis selendro. Bisa to Dek. Selendro Mas, gamelannya. selendro Mas. Oke ya, niki nun sewu nembang tiang sekawan. Iya. Santai saya. Membiat mayon paman Suwa